بواسطة مولودا لقندا لباجارة لقزا إنسان لهفت كوم ذكرن نكل عرضا كردستان الثاني لتركيا جيفيا آفاد كر براتيا ملتان براتيا جلان أنجاق دما çatı İslam be çatı embejin ahlaki düsturi İslam'e be ve saz ve bu havi gayme ev bu o nizika ev sala derbas bu düstudu haşteci mevlud saz kırın o bi 100,000 insan hatta cinaje bi milyona insan gihaşın hev o bi berati hinek jwan belki Türk bun hinek jwan belki Kürt bun hinek jwan Arap bun hinek jwan embejin zazabun bu havi bi berati bê teşkale bê tequrek bu havi elhamdülillah bername derbas bu o tamamı milletan hatta 2006 demal milleti Kürt milleti Kürdistan'ı mezet kirin af buyurun biçave Ermenitiye mezet kirin biçave Xudinasiye mezet kirin digotum milleti Kürt işe ne Müslümane lebeli her vaki kumuş zanım pişti 2006 pişti ev mevlud saz bun elhamdülillah ev bakış açıya vacı degiş bu artık milleti me embejin Müslüman olarak hat naskirin pişti İstanbul'e ki dizana belki pişti Ankara beri ku Ankara beri İstanbul demaku embejin sivil toplum kuruluşu dahatın bahev o nehakil İslamiyet bun nehakil Müslüman alciki de bun çavlı ve dera mezetkir lebeli elhamdülillah naha şunde çav hat ser arda Kurdistan'ı çav ser hat ser Ahmet'e acaba Müslümanı Ahmet'e de benzinçi Müslümanı Diyarbakır'ın dibeyşi levra tepkiya enmezin elhamdülillah ve haram ederket. Brasti Hüdapar her vakit mago jibo çu avabu me mezekir ku hakikaten ev xabati me gelek mezine hatta gelek siyasi partiye mezin nikarin van xabata bikin lebeli ev cemiyeta ev dernega ev setaka van xabat nadikirin o lehinek jiyal engela ras hatin ji taraf devletiyle engela ras hatin ji taraf embejin yerel yönetima engela ras hatin jibuyi havi malume dernega müstezaf deri hat girtin ku eji başkan yardımcısı a Diyarbakır bum pişti hat girtin megoj naha şunde inşallah emi parti ki ava bikin o de tariha cumhuriyeti yek parti tane dibêje sistema referansa partiya me İslam'e referansa partiya me Kur'an'e em jî veya bi iftixar dîsal vê dera dubare dikin partî ki Hüdaparê vebiye ev partî referansa wê İslam'e referansa wê Kur'an'e referansa wê ev dînê milletê me ye düşünce milletê me ye urf adeta milletê me ye ji bo ya elhamdülillah me dest bi xebatê xwe kir belkî hinek mezet kin ku xebatên nê wan ê siyasî ev nû dest pê kirine piştî namzetê wan belê bûne dest pê kirine lê belê ev nêzîkî du sê me el ser Diyarbakır bêjim di temamê bajarê Kurdistanê jî em vê xebatê dikin Diyarbakır nêzîkî 50,000 esnaf heye yek bi yek me temamê esnafa ziyaret kir em çûn me got em ji Hüdaparê hatine partî ki nû ava biye em dixwazin em hevdû nas bikin birê yanlış neyfêm kirin me rêj ji wan nistin diye me gotiye em dixwazin em hevdû nas bikin hûnê çi şêw û şîretal me bikin em hatine ve godar bikin hasilî kelam 17 heb qeza li bajêr 50,000 esnaf me girt ziyaret kir sorun derneket %95 müsbet derket qeza yek bi yek Farqîn Ergenî Çınar Bismil hasilî kelam yek bi yek me girt qeda dîsa sorun derneket em çûn qulpê li wê dera temamê esnafê qulpê geriyan elhamdülillah dîsa sorun derneket em çûn lecê görüntü beline giş liba meqayetline me temamê esnafê lecê geriyan giş keyfxweş bûn giş go serxêrê be me got îşê we serxêrê be bûyî hawî piştî ziyareta me qediya hûn giş jî zanin mêze kirin ku millet teveccüh dike mêze kirin ku esnaf teveccüh dike bûyî hawî ji teref hinkî insanê em bêjin xwenenas nêzîka 15-20 heb insan bi dara bi kevira ondan sonra bi kêra êrişî ser üye me kirin rêya aqil yeke
ام لفن نزكا بيسي هب انسان بري في نزكي سال ونيف كي بري تدل دجله يونيفرسيتي سي اولاي كيچيبو زانينغاه اولاي كيچيبو دوي اولاي ده دي سال دي قمر هذا مبجوته دوسو سي صاحب انسان بكفرا بالدارا يرجي سر انسان نادكن او جي برنامه دركتنه كل سر ناوي پیغمبر علیه الصلاه والسلام برنامه کی ساز کرنه و پیشتیج برنامه درکتنه سیدالار ایوان روسپی ایوان دوراوان گرتنه گوتنه وان انسان برای من وان انسان حیوان جوان تنه بک مساله طائفه اكو زانه چتر زانه که رسول خدا علیه الصلاه والسلام چوا چو طائفه خلقی طائفه ایریشی سر کر رسول خدا علیه الصلاه والسلام کر خونا رسول خدا علیه الصلاه والسلام هر کان نواز رسول خدا علیه الصلاه والسلام رب عالم ملیاکتی جیاجرشان او ملیاکت گو یا رسول خدا امر بک ام گری طائفه گری مکه انسان ناواوی دم بینم باه برا گش بقلم رسول خدا علیه الصلاه والسلام بیت به رحمت پیغمبری از نغزا پیغمبری ما دبکو جسول با طائفه انسان درن خدمت جوی ملتی بکن خدمت اسلامی بکن بوی هاوی الریا اقل یکم گو لالیک 2000 3000 انسان هما ام بیجن وارو سپیمه وان باشخانه مجاری درگتنا لو روان باشخانه مور وسپی مجوان گوتبو حیرا وان انسان نزان برای منن هاتیا خاپاندن یاجب نزانی ایلیچی سرمدکن ولو کی ام بی کشتنجی ولو کی ام بین بریندان کرنجی گره وندگ جوار نکن ولو کی ام بیجن پیوین نخوش جوار غلیظ جوار بکن گره وندگ نکن ان شاء الله حاصل كلام ده مثلا لجيجي مع الاسف لاليك يم بشل بينجي عربه شونه 400 تاع انسان لاليك 15 20 انسان هاجركو ام جناف دري دي زبليه يعني 400 تاع انسان كرا 15 20 انسان حتى يخون دري وانش لي بالي جبوا ملتي ما راح حسسنا به جبوا خلقي ما راح حسسنا به نها بيتشوا ده افرنسل حقوق ده نفسي مدافعه نوسا نفسي مدافعه ده افرنسل حقوق ده حقوق تركيا ده هذه حقوق عرف عادتي ما كردستان جهه يكي يريش لسر تكر قرت محافظه خبكي برا برايم زانبن برا انسان الفيدرا زانبن اف 10 ساله زيدي دسد جاري يريش المهاتيه كرن لحقاري لجوري برا كيما لسر درنگاكو بتوي 20 جارياتيه شوتاندن پلیس لعالیکی و ام بیجن وان ایریشکار لعالیکی جبو در نگاه خو محافظه بک لورا اکو در نگه وی تعمیر کریه چیه سر در نگه مولوتوف که جبو باوین سر او مولوتوف جبو راکه او انسان سر در نگه به دربا کلش هاتیه کشتن او بچوا دوست جاری ایریش نمکریه ام بریندار بونه خونا ما هاتیه رجاندن لجبو وی ملتی رحسنه به قال لي برايا انا ام مشروم نفس المدافع خجلات